Li gorî amarên saziya rêveberiya karên koçberiyê, hejmara Sûriyeyên ku bi mêweya demkê li Tirkiye tên starkirin, di meha tevexê de bi zêdebûna 1385 kesên din bi giştî bû 3 milyon û 652,813. Lê ev penaber her di metirsiyê de ne. Duwarê siyasî û civakî de ku îhtimala şûndevegerandina wan her di rojê bêde ye. ام دچون سوكا ام بترس دچون ام ترس بدقريان يعني قال لك جار التقين تشيد بو زارو كيما ترسيان يعني اف ترساق ام تيدبون دورا ده يازا صالا نهندك حيا انا بام هات نبدا صالي من بيره قتقيني تشيد به ام ترسن يعني هين او ترس هندري مدي يعني كاس ازم قي انه ناخذ زركف جولاتي خو لق مجبور ببه راس مجيانا خلفر كريه مكاري خلفر كريه بس افرا نانو شديف لا ولاتي مري ولاتي مكيجان روجا قتيد كاركي خوش تشيبو ام تدروني بسلامت بحريت بازادي تيد ببجين امي فقرن ولاتي خو اما قاوات كيف بازار سياسي قال لك بازار سياسي تشيبون Li gorî agahiyên fermî yên ku ji aliyê berdevkê Wezareta Karên Navxwe İsmail Çatak li ve hatiye ragihandin, hejmara Sûriyeyîn ku ji Tirkiye vegiriyane welatê xwe 521,039 kesin. Penaberên li Tirkiye dijîn di wê tirsê de ne ku ew jî bêneşandin. هو طبعا في خوف لهذا الشيء لەناو دڵی ئێمە پەنابەردا بێگومان ترسێک هەیە هیچ داهاتوویەک بۆ مناڵەکانمان لە سووریا نیە ئاسایش نییە ئەمە بۆ کەسێک کە وڵاتەکەی بەو شێوەیە بێت ناخۆشترین شتە ئەگەر ئارامی ئاشتی هەبێت من لێرە نامێنم دەچمەوە سووریا ما في امان ما في Bi boçûna komelên penaberan Tirkiye nikare li gor dilê xwe penaberên Sûrî şûn divegerîne. Peymanên dualî yên ku bi Yekîtiya Ewropayê re hatine girêdan hene. براستي ما بونا سوريا التركي قرارك دولي تدهيه وما بونا وان التركي جي او anlaşmavi hani be Avrupa Birliği de be İttihat Avrupa de jiber vi havişan ne qararak Türkiye ne qararak insani goçe be ve uçe ne bijit lanu çünkü Suriyel ver hani zavujine zaroke wan hani işewan hani legal yani şekleki kanuni verdimin fe şanna wan nikarim bitahavi bişinin 114'ü Suriyeli olmak üzere. Li gorî daxuyaniya Wezîrê Navxweyî Tirkiye Süleyman Soylu ji sala 2016 û heta niha ji ber sedemên asayişê 19,336 penaberên Sûrî hatine dersînorkirin. Bi milyonan penaberên Kurd û Arab ji ber şer û pevçûn û metirsiya canê xwe ji welatê xwe reviya bûn û xwe spart bûne Tirkiye. Ji bo damezrandina jiyaneke bi aram. Lê nihal Tirkiye jî bil metirsiyeke mezin de ne. Ji bilî desthilatê eniya muxalefetê jî dibêje dema ku em bibin desthilat em ê wan penaberan bişûn devegerînin. Ev yek jî dibe sedema metirsiyeke nû li ser penaberên ku li Tirkiye dijîn. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.